Nimena official muri gahunda y'amakuru agezweho tugiye guhera mu karere ka Rutsiro aho hari inkuru igira iti afungiye gusambanya umwana w'imyaka 10 n'uw'imyaka 11. Bageze igihe Jean Baptiste w'imyaka 30 y'amavuko wo mu mudugudu wa Rurimba akagari ka Mburamazi umurenge wa Murunda akarere ka Rutsiro yatawe muri yombi akekwaho gusambanya abana b'abakobwa babiri, umwe ufite imyaka 10 n'undi ufite imyaka 11. Uyu musore afungiye kuri sitasiyo y'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB ya Murunda mu gihe iperereza rigikomeje ndetse ategereje kujya imbere y'ubutabera. Umuturage wo mu mudugudu wa Rurimba wahaye imvaho nshya y'aya makuru, uwo musore ukekwaho kuba yarasambanyije abo bana n'igice abo bana saa 12 z'umugoroba wo ku wa 10 Mutarama 2025 amaze kubashukisha uduhenda abana. Ati ni umusore wibana, aba bana b'abakobwa ni abanyeshuri babanje kubiceceka, ariko ku cyumweru tariki ya 12 Mutarama uriya w'imyaka 11 yabibwiye mugenzi w'imyaka 13 barimo baganira, amubwira byose uko byagenze. Umwana ntiyabyicarana abibwira ababyeyi be b'uyu wari wamuhaye amakuru bimenyekana bityo ku wa mbere inkuru ikimara gusakara, ababyeyi b'abana bombi bagiriwe inama n'ubuyobozi yo kubajyana kubapimisha, ari nabwo byagaragaye ko bahohotewe. Nyuma yo gukurikirana abo bana bakanahishura uko byagenze n'impamvu batahise babivuga, bageze igihe yarashakishijwe ahita atabwa muri yombi. Abana bakomeje kwitabwaho banaganirizwa n'abajyanama mu by'ihungabana kuko ngo bigaragara ko byabahungabanyije. Bari batangiye kuvuga ko batazasubira ku ishuri kubera gukeka ko bagenzi babo bigana babimenye. Umuyobozi wungirije w'akarere ka Rutsiro ushinzwe imibereho myiza y'abaturage Umuganwa Marie Chantal yahamirije imvaho nshya aya makuru, ahamya ko birimo gukurikiranwa. Ati ukekwaho gusambanya abo bana babiri n'umwe w'imyaka 10 n'uw'imyaka 11 washyikirijwe urwego rw'ubugenzacyaha RIB. Abana bajyanwa kwa muganga. Ibindi reka dutegereze icyo iperereza ryimbitse rya RIB rizageraho. Ingingo y'114 y'itegeko nomero 59/2023 ryo ku wa 4 Ukuboza 2023 rihindura itegeko nomero 68 ryo mu mwaka wa 2018 ryo ku wa 30 Kanama 2028 riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange. Ivuga ko iyo gusambanya umwana bikorewe ku mwana uri munsi y'imyaka 14 wabihamijwe n'urukiko ahanishwa igihano cy'igifungo cya burundu. Reka tuve kuri iyo nkuru twerekeze ni mu ntara y'Amajyepfo, aho urukiko rukuru urugereko rwa Nyanza rwaburanishije umusore wakatiwe igihano cy'igifungo cya burundu n'urukiko rwisumbuye rwa Huye azira gusambanya abana babiri bavukana bikaba bigeze mu gihe cy'umwaka. Umusore witwa Jean Pierre Ubarijoro Elias Dragon uri mu kigero cy'imyaka 30 yari mu rukiko rukuru urugereko rwa Nyanza ari hagati y'abanyamategeko be babiri, ari kuburana ubujurire ku gihano yakatiwe n'urukiko rwisumbuye rwa Huye ku gihano cya burundu cyo gusambanya abana babiri. Aba bana bombi bava indimwe, umwe afite imyaka 4 undi akagira imyaka 5, bose bakaba bigaga bakibura umwaka mu kiburamwaka cyangwa se garidiyene. Ubarijoro Elias Dragon kimwe n'abanyamategeko be baraburana bashingiye kuri raporo ya muganga, kimwe n'ibyo bavuga ko abatangabuhamya bamushinja ubuhamya bwabo burimo gutera urujijo. Abanyamategeko ba Ubarijoro bavuze ko raporo ya muganga yagaragaje ko aba bana nta bikomere bari bafite mu gitsina, nyamara abashinja umukiriya wabo bo baravuze ko abana mu bihe bitandukanye yajyaga basambanya bavuye ku ishuri kuko banyuraga mu isantere aho Ubarijoro Elias Dragon yabaga. Ikindi uruhande rw'abajuriye ruravuga ko iwabo w'abo bana bagiye kurega Ubarijoro Elias Dragon kuko bari bafitanye amakimbirane naho Ubarijoro yakoraga. Urukiko rwisumbuye rwa Huye rumuhanisha igihano cy'igifungo cya burundu rwashingiye ku buhamya bw'abana bo ubwabo bivugiye ko yasambanyije.
mu bihe bitandukanye ndetse bakabihuza n'imvugo z'abatangabuhamya. Abo barimo umukozi wabonye abo bana agiye kuboza afite amaraso ku gitsina araboza, gusa yabozaga abana bataka ndetse banamubwira ko Ubarijoro Elias Dragon yabasambanyije, maze nyina w'umwana aje umukozi amubwira ko byagenze, nawe niko kujya gutanga ikirego arega Ubarijoro Elias Dragon, bamuta muri yombi. Abunganira Ubarijoro Elias Dragon ndetse nawe ubwe barasaba ko yagirwa umwere kuko bavuga ko abana bari bafite amaraso ku gitsina, nyamara raporo ya muganga ivuga ko abo bana nta gikomere bari bafite. Ubushinjacyaha bwo buravuga ko ubujurire bwa Ubarijoro Jean Pierre Elias Dragon nta shingiro bifite. Ubushinjacyaha buravuga ko gusambanya abana ari ibikorwa byose byerekanye n'ishimisha mubiri, nko gukoza urutoki mu gitsina cy'umwana, gukoza urutoki mu kibuno cy'umwana, byose biba ari ugusambanya umwana, kuko hari n'abikinishiriza ku bana kandi n'ibyo ni ugusambanya abana. Uhagarariye ubushinjacyaha yagize ati raporo ya muganga si yo yonyine yemeza ko umwana yasambanyijwe, kuko na Ubarijoro Elias Dragon wasambanyije abo bana yashoboraga gukora ibishoboka byose agahisha ibimenyetso by'uko asambanya abo bana. Uhagarariye ubushinjacyaha yakomeje agira ati Ubarijoro Elias Dragon wasambanyaga aba bana yashoboraga kudashyira igitsina cye mu cy'abo bana kuko bari bato, nawe ubwe yari kugishyiramo akababara kuko iyo myanya y'ibanga y'abo bana yari bakiri batoya. Uhagarariye ubushinjacyaha kandi yakomeje agira ati ariko kuki bariya bana babajijwe bo bagahitamo Ubarijoro Elias Dragon? Niwe mugabo wenyine cyangwa umusore wari muri kariya gace wenyine? Uhagarariye ubushinjacyaha ati nyakubahwa perezida w'iburanisha, aba bana Ubarijoro Elias Dragon yabasambanyaga mu bihe bitandukanye, aho bavaga ku ishuri Ubarijoro akabajyana aho yabaga akabashukisha amandazi, igikoma n'ibindi nk'uko babyivugiye, kandi icyaha cyo gusambanya abana ntigisaza, ndetse mwibuke ko bariya bana bari bato, gushukwa byari byoroshye. Ko Ubarijoro Elias Dragon avuga ko iwabo w'abo bana hari icyo bapfaga, ubushinjacyaha buvuga ko nta shingiro bifite kuko Ubarijoro yari n'umukozi utari n'umwana mu rugo, kandi nta mubyeyi wakwifuza ko abana be bambara urubwa ko basambanyijwe bagamije kubeshyera, ndetse Ubarijoro ntagaragaza ibimenyetso bivuguruza ibyo ubushinjacyaha bwagaragaje. Ubushinjacyaha burasaba urukiko ko ubujurire bwa Ubarijoro Jean Pierre Elias Dragon nta shingiro bukwiye guhabwa, bukaba bwateshwa agaciro, maze igihano yakatiwe n'urukiko rwisumbuye rwa Huye cya burundu kikagumaho. Ubarijoro Jean Pierre Elias Dragon yatawe muri yombi mu mwaka wa 2021. Icyaha cyabereye mu murenge wa Kibirizi mu karere ka Nyanza. Niba nta gihindutse, urukiko ruzatangaza icyemezo mu kwezi kwa Gashyantare muri uno mwaka wa 2025. Ni nanga dusoreje amakuru twe twabateguriye. Rero mukande subscribe hano Kumena Official, ubundi tujye tubana mu makuru agezweho. Bye bye.